أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير günler Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. İndi ibadet-i İslamiye'nin şu taharet meselesinde söyleşedik. Şunu devam etsek pek hayırlı olur idi. Yani taharetinin müstehapları turunda söyleşken idik. Bugün taharetinin müfsitleri turunda. Yani taharetinin makruh hem müfsitleri, nerse buza, nerse yaramı taharet vaktinde, nerse kengeş itilmi işlerge. Yani taharet alganda şu tübende getirilgen 8 türlü iş makruh bulup, kengeş itilmegen, şeltelengen bulup, sanılgan işleri var. Ol da bulsa sonu köp israf etu. Birincisi makruh. Yani ikincisi on kol bilen burun singiru. Bizge Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anan işe giretilgen on kol bilen burunga su alabız da sol kol bilen singiremiz. Şuna göre indi on kol bilen burununu singiru o vakitte makruh bula. Eğer de kişi mesela sulagay bulgan vakitte anarga jaylı bulganda mesela untulup ketip yaki kolunda bir nindidir jerahat, nindidir bir avru bulsa o vakitte başka nerse bu özürlü dip atıla. Lakin indi olay bulup yani on kol bilen işletiren kişi hem bir nindide onun işi zararı yok. Yani anarga nindidir avru da özürü de yok iken ol elbette sol kol bilen singirmese on kol bilen singirse anarga makruh bula. Kengeş itilmegen, şeltelengen. Üçüncüsü ağzalarını işten artık yaki kim yuğu. Mesela işten artık 4 tapır ağzını şaykadık mesela. Yaki 2 tapır bitini yuduk. Yaki kolunu 2 tapır, yaki 1 tapır yuduk da tağın yaki ikincisi 4 tapır yuduk. Ben şunun gibi. Ağzalarını işten kim yaki artık yuğu. Bu da makruh, bu da kengeş itilmeyi, bu da şiltelengen. Şulay yok indi yüzge sonu berip, bir kişi ola da sonu salkın bulgaçtaki su bilen bitine bere. Yani qatittirip bere bitke. Yaki icraktan sibe bitine. Ol şulay yok yaramay. Yani ışkıp yani bitine ışkıp juvarga yuğu degen düşünceye kirget deyiş. Şulay yok altıncısı sonu kişiden saldırıp duru. Eğer mümkünlük bulsa yani özün şu bulgan savuttan alıp sonu kullanasın. Kim nedir yarım bana salıp duralım men taharet alayım el dep aytırga teyiş tugul mümkünlük bulganda. Mümkünlük bulmaganda nindedir bir şuşunday mesele çıksa elbette başka kişi salıp tursa da korkunç tugul. Lakin endi mümkün bulgan şeye kadar özübüz kullanırga teyiş. Biz özübüz qımganını yoki başka yerden indi başka türlü savuttan alıp özübüz alırga teyişmiz. Taharet alganda dünya sözlerini söyleşu. Taharet alganda gümmen taharetin özünün duaları var. O dualarını bilmesek bari tek eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip her bir juvan sayın qabatlap dururga gerek bula. Eğer deyin taharetin dualarını bilsek o vakitte dualarını qabatlap durabız. Dünya sözü söyleşebiz iken taharet algan vakitte bu makruh. Kengeş itilmeyi. Qatı revişte kengeş itilmeyi. Şiltelene. Şulay 8-incisi su alganda taharet alganda suğa tükürü yaki singirü. Mesela biz bir savuttan alabız ise bir nedir kismekten yaki şilekten tağılıp şulay su alabız iken şul şilekteki yaki kismekteki şul suğa tükürü yaki yeniden arga singirü. Bu yaraytırgan işlerden tügül. Taharetin müfsitleri var. Yani taharetini nesse buza. Taharet aldık hem şunun bozuluğu. En birinci gavret al hem art yollardan bevil yaki neziş çığı. Yaki Tatarca etkende, kavmen Süleym tilinde etkende olu deret, kişi deret. Yani olu taharet, kişi taharet diye biz indi. Bevil itu yaki şulay yok. Olu hacetini ötev. Kişi hacetini ötev, olu hacetini ötev. İkincisi art yoldan hava çığı, gaz çığı. Buza yani taharetini. Şulay yok ikincisi tağın birisi cerahatten kan erin yaki sarı su ağı. Mesela tende yaki bir yerde cerahat var ise şundan kan ağıp tura iken mesela yaki erinlegen bir vakitte göz
Ağır итергән була кайбер кешеләрнең эренне дә ул күздән авырган вакытта эрене ага бик каты күп ул вакытта шулай ук тәһарәтне боза. Яки сары су ага. Сары су агып бер дирхәмнән артык таралды исә тәнгә, ягъни бузды дигән сүз. Шулай ук бурын яки теш канау. Burun kanadı ise təharət bozuldu. Tiş şulay qamaş kanadı ise. Şuna göre biz kisətəbiz. Bizim Hanefi mezhebində qaybirləri qamat etken vakitte safqa basalar da indi şul misvaq bilen tişlərin şistarta başlayırlar. Namazga baskan vakitte. Namaz kirgen vakitte. Misvaqını biz sizin bilen söyleşken var. Misvaqını təharət algan vakitte. Təharət algan şey kullanabız başta. Ondan sonra ağızlarını çayqıyız, burunlarını çayqıyız, beyitlerini cuvabız, kullarını hem ahırına kadar təharətini alabız. Ne için? Çünkü bizde qamaş qanadı ise, tükürüp qaladık ise, şul tükürükten qanı kübrək buldu ise təharət bozuldu Hanefi mezhebinde. Tiş qanası, qamaş qanası. Şuna göre misvak qamaşını yırtığı mümkün, hem qanatığı mümkün, hem ol namazdan ütmeyi. Namaz bulup sanalmayı təharətsiz namaz, təharət bozulğandan sonra. Şulay yok indene gözden ağrı sebeple laylalı yaş ağı deyip ettik oldu yani bir artık erinne öteki bir laylalı derecedeki yaş ağı tırgan bula ağız tuturup kusu yaki biraz gına bulsa da kan kusu yani ağız tuturup rizıkını kusup çıkarabız yaki kustuk da biraz kuskanımızdan kan çıktı biraz gına təharət bozuldu yani kanla kusu şulay yok boza təharətini. Şulay yok endi yuqlav, yatıp arkaga yaki yanımızga, yaki nersegedir siyelip şuşlay yuqlav. Mesela artlı olandıkka oturgan tüşten arkamızını siyep yuqlap gittik. Hem endi nersegedir tayanıp dirsek bilen tayanıp idenge şulay yuqlagan idik. Eğer de ol nersege tayangan nerseni, mesela minderini yaki nersenidir, yaki birer eybirge tayanıp yuqlagan idik. Şunu alga yığılıp gite turgan bolsa, demek bunun təharəti bozulgan. Qatı ittirib yuqağa talgan bulup sanala. Bizim mezhebimizde yani qatı ittirib yuqağa talu ol indi təharətini boza. Eğer de indi berini algaç da oturup qalayken ol vakitte yok. Mesela biri de namazda ettehiyatta oturgan gibi oturgan tüşten yuqlap gitti. Yaki ayaklarını büklep oturup ayak bir qayada siyelmişe yaki artsız orundıqqa, artı bulmağan orundıqqa oturgan taburetke deb eytigen. Şuna oturgan tüşten yuqlap gitti, yuqumsırap gitti. Bu işrakta təharət bozulmayı. Ne için? Çünkü avıp gitkenden soň biz qatı tiren yuqağa talgan bulup sanala. Tiren yuqağa talmışa turup təharət bozulmayı. Biraz yuqumsırap alsak, yani oturgan tüşten siyelmişe bir nersegede. O vakitte bozulmayı. Lakin indi siyelip yuqlasak, orundaqның артына siyeldik mi, yaki şulay duvarga stinaga siyeldik mi, yaki endi tirsegimiz bilen qaydır tayanıp şulay nersegedir tayanıp yuqlap gittik de hem indi yığılıp gittik. Şundan soň elbette bu təharətimiz bozula. Şulay yok tilirip yani vakıtlı akıldan şaşı bula. Yaki isirip anlı yoğaltı. İsirip türlü şey etik. Araqı işip isiruguna tügül. İsirdi mesela, tütünden de isirip mümkün. Yani mişni irterek yaptı da başına is kaptı deyimiz. Yani olay da isiri bula. Şu irterek mişni yapmana göre isirdi deyler. Andi isiriklik turunda da eytiler. Yani türlü isirikler. Anını yoğaltır derecedeki bir sebep. Ol anın joyup koydum, hoştan gittimi, yaki jinlenip şulay akıldan şaşıp bir vakit jülerlenip aldımı, şuşunday vakitte yaki isirik geliş, isirdimi, anın joydumı, yaki inden indidir bir Allah saklasın teki narkotik bilen anın joydumı, bular Müslüman kısmınsın işley almaz degen söz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine qaytabız. Müslüman uğurlay alamı? Elbette uğurlay aladı. Müslüman kişini ötürü alamı? Elbette yalgışlık bilen ötürü ala, açlıktan uğurlay ala. Müslüman kişi arak işelemi? Yalgışıp gitip işe ala. Müslüman kişi zina kılala mı? Yalgışıp gitip zina kılala. Nerseni yalganını alamı deyip soruyorlar sahabeler. Menamınsın yok deyin. Müslüman buldu mu yalganını almayı. Yalganladıysa bu Müslümanlıktan şığa, bu münafıklık bilgisi buladı. Anı da biliriz. Şulay yok indi namaz şuşun ilerinde gelgende yani isiriklik meselesinde türlü vakıga buluğu mümkün. Kişi günahtan hem hatadan hali tügül. Min anı ömürde de işlemim deyip etken kişi biraz yalgışa.
эшләрмәскә тырышачакмын дип әйтергә кирәк, иншалла дип өстәп куярга. Аллаһ насип итсә. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне сынауы мөмкин. Шуңа күрә без тырышабыз. Тырышабыз харамга якынлашмаска. Әнә әйтә бит Аллаһ Тәгалә: "Ва ла тaqrabuз зина." Зинага якынлашмагыз ди. Күзегезне дә салмагыз, колагызны да тыңламагыз да, телегез белән дә, кулыгыз, аякларыгыз белән дә якынлашмагыз. Биредә дә харамга якынлашмаска тырышабыз без. Шулай ук инде тагын берсе намаз ишендә кычкырып көлү. Бер нәрсәдән, мәсәлән, намаз укыган вакытта күршең синең тавышыңны ишетелерлек дәрәҗәдәге хихылдап көлеп җибәрү намазны да тәһарәтен дә боза. Намаз да бозыла, тәһарәт дә боза. Ләкин инде әгәр дә син тавыш чыгармыйча көлеп җибәрдең исә, ансы намазны боза. Тавыш ишетелмәс дәрәҗәдә. Менә шушы җәрәхәтләнгән җирдән кан, эрин яки сары су әз генә чыкса һәм читкә акмаса, әлбәттә тәһарәт бозылмый. Моның өчен, ягъни, бер дирхәмнән артык булырга тиеш. Ягъни, бер дирхәм ул 6 арпа. Арпа, ягъни, бармак башы хәдәрек дип әйтик инде. Баш бармак башы хәдәрек, менә шушы бер дирхәм була. Менә шуннан артыграк китсә, әлбәттә ул аның тәһарәте бозылган була. Шулай ук инде аны шушы җәрәхәтләнгән җирдән әгәр дә кан, сары су яки башка төрле нәрсә акты исә, ул да булса бармак башы хәдәрек, бер дирхәм хәдәрек, ягъни 6 арпа хәдәрек яки икенче бер 7 арпа хәдәрек дип әйтеген шушы арпа урлыгы. Шуның хәдәрек булырга тиешле. Аннан артык китсә, ягъни бозылган булып санала. Шулай ук инде тиреләү, күздән лайласыз яшь агу, ягъни җылап җибәреп, авыздан какырык килү тәһарәтне бозмый. Тәһарәтсез килеш Коръән Кәримне яисә аятлар язылган кәгазьләрне тоту шулай ук тыела. Әмма бер бокча сумкасында булса, ул яки янда бер ниндидер кожа белән, ниндидер бер тире белән капланган булса, ул вакытта инде әлбәттә аларның аркылы тотарга рөхсәт ителә. Тәһарәтсез килеш Коръән сүрәләрен күңелдән укырга ярый, мәчеткә керү һәм зиратка бару хупланмый. Тыелмый, ягъни тәһарәтсез мәчеткә кереп була, зиратка кереп була, ләкин хупланмый. Тәһарәтсез әдәпсезлек була, мәчеткә керү. Ләкин мәчеттә тәһарәт кысталдıysa, әлбәттә барып тәһарәт алабыз. Бозылып киттiyse, төрле хәл булуы мөмкин. Ансы куркыныч юк, ләкин белә турып. Тәһарәтсез мәчетнең ишенә керү шушы бик хуплана торган эш түгел. Әдәпсезлек булып санала. Шулай ук инде бу эшләрне тәһарәт алып яки тәяммум белән башкару мустахаб була. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә шушы бер тәһарәт дигән төшенчәне биргән икән, тагын бер тәһарәттә инде безнең мәсех дигән бер өлеше бар. Ул да булса, тәһарәт алганнан соң без аякларыбызга шитек киеп куйдык яки шитеккә охшаш бер рәвештәге аяк киеме киеп куйдык. Мәсәлән, хәзер шушы тәһарәтебез бозылдıysa, без аякны, шитегебезне яки шул шитеккә охшаш аяк киемебезне, су үткәрми торган аяк киемебезне салмадык исә, өске өлешебезне тәһарәт алабыз да, шушы шитекләргә 3 бармак илесе мәсех кылабыз. Җуш бармакларыбыз белән сөртеп куябыз. Шул җитте. Аякны җумас бурын без инде җумыйчада мәсех дип атала. Кайбер кешеләр шушыны наскига, җәүрәбәйни, Пәйгамбәрбез сәлләлләһу бер хәдисен табып, ягъни бу җәүрәбәйни дип китереп чыгаралар. Җәүрәбәйн дигән төшенчә Пәйгамбәрбез сәлләлләһу тула уйык, су үткәрми торган уйык турында сүз бара. Ул вакытта яки тиридән ясалган күн, шушы тиридән ясалган уйык турында сүз бара. Бер чакрым ераклыгында син шушы аяк киемең белән җәяү барып та тишелмәсә, ул вакытта су керми торган булсанырга, син аңа мәсех кыла аласың. Бүгенге көндәге нинди генә наскины алсак та, анарга мәсех кылу дөрес булмый, чөнки анардан су да үтә, без анардан соң 200 метр барсак тишелеп тә чыга. Шуңа күрә кайбер кешеләр бүгенге көндә мәсехне наскига гына кылалар, бигрәк тә яшьләр арасында бу китте. Шулай ук дөрес булмас һәм кабул ителмәс, намазлары намаздан үтми. Намаз үтми, чөнки тәһарәт камил түгел. Тәһарәт юк. Монда агах булырга, аң булырга тиешбез. Икенче тагын бер бу җомга көннәрендә күренә инде, бәлки биредәге картлар аны эшләмиләр, 5 тапкыр намазга йөрүчеләр.
Ләкин кайбер картларның шундый нәрсә бар, иртә белән өйдән тәһаратны алып чыга да, аннан соң инде тәһарат мәсьәләсенә килгәндә, һәм инде аннан соң туалетка кереп чыга, олы яки кеше хаҗәтен үти дә, бигрәк тә кеше хаҗәтен үти дә, чыгып кулларын җуа да, мин тәһаратны иртә белән алган идем, тәһарат минем бозылмады дип, кереп намазга баса. Бу тәһарат бозылды, укыдык. Тәһарат бозыла. Шулай ук инде мәсех кыла торган мәсьәләләргә кире кайтканда, ул да булса, әнә тобакка кадәр җиткән бер аяк киеме булса, су үтмәсә, аның белән җир яла торган булсак, ягъни ул анарга мәсех кылу рөхсәт ителә. Башка ниндидер җоныйык дип әйтәләр, яки нәзик носки дип әйтәләр, аларга чөнки бассак, суга бассак, су сеңерә, җәяү чыгып китсәк, тишелә, бу очракта без аларга мәсех кылмыйбыз. Әмма инде мәсехнең мөддәте биредә яши торган булсак, сәфәрдә булмасак, бер тәүлек, шулай ук сәфәргә чыгып китсәк, 3 тәүлек аякны салмыйча мәсех кыла алабыз шуларга. Инде Аллаһ Субханаһу тәала һәрберебезгә дә камил тәһарәтләр белән камил намазлар укырга насыйп ит, я Раббым. Аллаһумма намазларыбызны кабул кыл, тәһарәтләребезне кабул кыл. Я Раббым, булган кимчелек хатаялышлыкларыбызны гафу ит. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабнар. Аллаһу акбар.